Father, am I possessed? बाबा हांव कितें आत्म्यान मेळ्योत्यान बोल्लां काय? This is a question I'm asked many a times. जायते फावटी फादरीक हो प्रश्न येता. In Bombay, I have been appointed as head of healing and deliverance ministry. फादरीक बॉम्बे शारांत पिकोणेचे आनी सुटकेचे हे वावरांत नेमला अधिकारी कसो. Healing, all of us know. आनी पिकोवणी आमी सगळीं जाणात. When people are sick, when people are in hospitals, they come for a healing. आनी जेन्ना लोक पिडेस्त आहा, जेन्ना हॉस्पिटलांनी कोश्टवता, पिकोवणी खातीर लोक येता. There is another ministry called deliverance. आनी एक वावर आसा सुटकेचो वावर. Deliverance ministry is when somebody is afflicted or possessed by an evil spirit or by a demon. आनी सुटकेचो वावर हे कार्य जेन्ना कोणाकूय वायट मेळ्यावतम्याचे एके भाशेन ताचेर भार आसता. And one thing I realize in this ministry is that many a times when people have some misfortune coming upon them, they come and ask me this question: Father, am I possessed? आनी जेन्ना जायते लोकांच्या जिवितांत केन्नाय उद्रुश्ट वायट येता तेन्ना येवन प्रश्न फादरीक विचारतात, म्हजेर असले मेळ्यावतम्याचो भार आयला काय? To understand this ministry of healing and deliverance, we need to turn back to the Gospels. आनी हे सुटकेचो वावर हाची अर्थ आनी समजणी आमकां मेळूंक आमी परत शुभ वर्तमानान वचची गरज. Jesus began his ministry by healing people. जेजून आपलो वावर सुरू केलो लोकांक पिकोवणी दिवन. People who were sick, people who were lame, people who were blind, people who were dumb, people who were deaf were brought to Jesus. आनी जे पिडेस आसले, पांगडे आसले, जे बेरे आसले, कुड्डे आसले, असले मनशांक जेजूशी हाडले. And Jesus touched all of them and healed them. आनी जेजून सगळ्यांक हात लायले आनी तांकां पिकोवणी दिली. So that was the first part of Jesus' ministry, healing. जेजूचे कार्याचे पयलो भाग हो आसलो, पिकोवणीचो भाग. Jesus' other ministry was preaching about the kingdom of God. जेजूचो दुसरो वावर आसलो देवाच्या राज्या विशीं पुरगुटणी करप. Preaching was an important part of Jesus' ministry. आनी पुरगुटणी करप जेजूच्या वावराचो एक मुखेल भाग आसलो. Because it was precisely when Jesus was preaching that healings and deliverance took place. आनी जेन्ना जेजू पुरगुटणी करतालो आनी देवाचे उतर पुरगुट्टालो तेन्ना पिकोवण्यो आनी सुटका घडटाल्यो. The third type of ministry was a ministry of exorcism or deliverance. आनी तिसरो भाग जेजूच्या वावराचो म्हळ्यार सुटकेचो ओ नाजाल्यार देंवसराच्या हातूंतलो सोडोवपाचो. So people who were afflicted with an evil spirit or a demon would come to Jesus for deliverance. आनी जेन्ना मेळ्यावतम्याचो भार आयिल्ली मनशां जेजूशी येतालीं सुटके खातीर. 1 John chapter 3. 1 John chapter 3 verse 8. 1 John chapter 3 verse 8. जिवाची पयली चीट तिसरो आवेसोर 8वी ओळ. 1 John chapter 3 verse 8 tells us, the reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. देवाचो पूत दिश्टी पडलो सैतानाच्या कामाक नष्ट करूंक. So scripture makes it very clear स्पष्ट करता देवाचें उतर that Jesus came to destroy the works of the devil. जेजू आयलो सैतानाची कामां नष्ट करूंक. You turn to the Gospel of Mark chapter 1. मार्कोचे शुभ वर्तमान पयलो आवेसोर. Mark chapter 1 verse 12. Mark chapter 1 verse 12. Mark chapter 1 verse 12. मार्कोचे शुभ वर्तमान पयलो आवेसोर 12वी ओळ. When Mark tells us this Holy Spirit immediately drove him out into the wilderness, verse 13, and he was in the wilderness for 40 days tempted by Satan, and he was with the wild beast and the angels ministered to him. मागीर रोखडोच पवित्र आत्म्यान ताका भायर काडून व्हरून ओरण्यांत पावयलो आनी 40 दीस ओरण्यांत रावलो आनी सैतान ताची परीक्षा करतालो. जनावरां बरोबर तो थंय रावलो आनी देवदूत ताची सेवा करताले.
So, as soon as receives his baptism, Jesus goes to John the Baptist, the patron of this parish. He goes to John the Baptist and is baptized. And as soon as he receives baptism, Mark will tell us very clearly, verse 12, the Spirit immediately drove him out into the wilderness, drove him. आणि जेजूंचे बावतिझम घेतलो आमचो पात्रोन बागयोन जुआ बातिस्ता थावन रोकडोच देवाची उतर म्हणटा रोकडोच पवित्र आत्म्यान ताका ओरोण्यांत वेलो आनी सोयतनाची आड झूज करूंक. So Jesus, filled with the power of the Holy Spirit, is driven by the Holy Spirit into the wilderness to do what? To confront the devil. आणि जेजू पवित्र आत्म्याची भरती घेऊन ताका रोकडोच पवित्र आत्मा उस्कायता ओरोण्यांत वचून सोयतनाक फुडो करूंक आनी ताचेर झुजूंक. And Mark will give us a very brief account of the temptations of Jesus. आणि मार्कुच्या शुभवर्तमान मोठ्या आकारान जेजूच्या ताळण्याची आमकां खबर मेळटा. In fact, in just one verse, Mark chapter 1 verse 13, Mark will tell us Jesus was in the wilderness 40 days, tempted by Satan, and he was with the wild beast, and the angels ministered to him. आणि देवाचे मार्कुचे शुभवर्तमान 13वी ओळ म्हणटा पयल्या अवेसुरांतली आणि 40 दीस तो ओरोण्यांत रावलो आणि सोयतान ताची परीक्षा करतालो जनावरां बरोबर थंय तो रावलो आणि देवदूत ताची सेवा करताले. So Mark is very brief in his temptations of Jesus. आणि जेजूच्या ताळण्या विशीं मोठ्या आकारान मार्कू आमकां सांगता. But Mark, Matthew and Luke tells us precisely that God the Father allowed Jesus, in fact the Holy Spirit drove Jesus out into the wilderness to confront Satan face to face. पण माथेव मार्क आणि लूक तेगूय जाण आमकां सांगतात की स्वर्गीच्या बापान जेजूक पवित्र आत्म्या वरवीं पाठयलो ओरोण्यांत सोयतानाची राड तोंडा तोंडी ताचे लागीं झुजूंक. The reason of the incarnation, Jesus becoming man, the word becoming flesh, is that Jesus could take up our nature, our human nature, and show us how to face Satan and overcome temptation. आणि जेजू मनीस जालो सोप्त मनीस जालो आणि तो आमचे मदें जियेलो आमकां दाखोवंक करूंक कशे भाशेन आमी ताळणेचेर झुजचें आनी सोयतानाक फुडो करचो. Gospel of Mark, Mark chapter 1 verse 9. Mark chapter 1 verse 9. मार्कुचे शुभवर्तमान पयलो अवेसूर 9वी ओळ. Mark will tell us very specifically, geographically, Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. 3 places are mentioned. आणि आमकां खिरीत भाशेन खंय तावन येता ते स्पश्टपणी मार्क सांगता की आणि त्या दिसांनी अशें जालें गालिलियाच्या नासरेता तावन जेजू आयलो आनी जुआवान ताका जॉर्दानांत स्नान दिलें. 3 जाग्यांचें नांव आमकां मेळटा. So Mark is very specific. Jesus came from Nazareth, Galilee, and was baptized in the Jordan. 3 places Mark will mention. मार्क 3 जाग्यांचें नांव सांगता खिरीत भाशेन जेजू आयलो नासरेता गालिलिया तावन आनी जॉर्दान नदयेन ताका बावतिझम दिलो. But verse 13, Mark 1:13. मार्क पयली अवेसूर 13वी ओळ. Mark does not mention the desert or the wilderness in which Jesus is with Satan. आणि मार्कू आमकां स्पष्टपणी सांगिना की ओरोण्यांत जेजू गेलो म्हणून ओ आनी रानांत तो गेलो म्हणून तो आमकां सांगिना. What is the name of the desert? It's not given in scripture. आनी ओरोण्याचें नांव आमकां थंयसर देवाच्या उतरान मेळोना. Mark doesn't name the desert. We have the Indian desert, the Sahara desert, but Mark will not name the desert. पूण मार्कू आमकां हे ओरोण्याचें नांव सांगिना जशें भारतान आमकां थार डेजर्ट आसा वो एर असले ओरोणे आसा आमकां हें नांव तो सांगिना. I'll give you a moment to think. आनी तुमकां एक घोडी दिता चिंतूंक. Why hasn't Mark mentioned the name of the desert? कित्याक काय मार्कू आमकां ओरोण्याचें नांव सांगिना. Anybody can give me an answer? कोणूय जबाब दिवंक शकतात काय? Okay, I'll give you the answer. जबाब दिता. Mark does not name the desert or the wilderness because, my dear brothers and sisters in Christ, the desert and the wilderness is within you and me. आणि मार्कू हे ओरोण्याचें नांव आमकां सांगिना कित्याक हे ओरोणे तुज्या आनी म्हज्या भितर आसा.
The desert is where there's emptiness, void, no आणि life. ओरोणे असलो जागो जुयसो रित्येपण आहा खाली आसा असलो जागो. And all of us have got this desert, this loneliness, this wilderness within us. आणि सगळे भितर हे ओरोणे आसा, हे रित्येपण आसा, एकसूरपण आसा. Mark 1:13 tells us Jesus was in the wilderness 40 days. आणि मार्कोचे शुभवर्तमान पयलो आवेसो 13वी बोळ आमकां सांगता जेजू 40 दीस थंयसर आसलो. 40 days Lent, 40 days in the desert. 40 दिसांचे हे आमचे प्राचित काळ आणि 40 दिसा ओरोण्यांत. So these 40 days, my dear brothers and sisters in Christ, is a time when you enter that wilderness. आणि हे 40 दिसाचो वेळ आमकां हे ओरोण्यांत भितर सरूंक, That emptiness that is there within us. आमचे भितर आसलेल्या रित्येपणान, When we find there's no purpose in life, जेन्ना आमकां दिसता आमकां जिविताक हेतूच ना, when there's no joy in life, जिवितान जेन्ना खुशालकाय ना, when we are alive but there's nothing alive within us. पूण जेन्ना आमी जिवी आसात पूण आमचे भितर जिवाळ कांयच ना. And Mark will go on to tell us he was in the wilderness 40 days, tempted by Satan. आणि मार्को आमकां सांगतलो की 40 दीस तो ओरोण्यांत आसलो, सैतान ताका ताळणी हाडटालो. And he was with the wild beast. आणि रानवट जनावरां बरोबर आसलो. Mark does not name the wild beast. मार्को आमकां रानवट जनावरांची नांवां सांगिना. But in all of us, in the desert, within us, in that emptiness, there are wild beasts raging. आणि आमी सगळी आमच्या भितर हे ओरोण्यांत हे रित्या जाग्यान हे रानवट जनावरां आसात वरिश्ठ सारकी. What are these wild beasts? ही रानवट जनावरां कसली काय? The wild beast of anger, रानवट जनावर रागाचें, wild beast of lust, रानवट जनावर वडावणेचें, wild beast of jealousy, रानवट जनावर नाटकायेचें, wild beast of revenge, रानवट जनावर विंगासाचें, wild beast of loneliness, रानवट जनावर एकसूरपणाचें, wild beast believing God is not with me, रानवट जनावर जे आमकां सांगता देव म्हज्या बरोबर ना, wild beast of helplessness and despair. रानवट जनावर निराशीपणाचें आनी सारकें बिजुळायेचें. And my dear brothers and sisters in Christ, these are the wild beasts that's there within all of us, and there could be more. आणि असली रानवट जनावर आमच्या सगळ्यांच्या भितर आसा, आद्याकून सुबेज आसूंक शकतात. And these wild beasts are my weak areas. आणि ही रानवट जनावरां आसात आमच्या भितर. How does Satan have a power over me? सैतानाक म्हजेर अधिकार कसो मेळटा काय? By attacking these weak spots. आणि ह्या उस्को जाग्यांचेर आक्रमण करून These wild beasts within me. आमी म्हजे भितर आसलेल्या रानवट जनावरांचेर. My dear brothers and sisters in Christ, Satan is a fallen angel. मोगाच्या बाबडीनो सैतान जावन आसा एक खाला पडलेलो आंच बुडवो. Satan had the name of Lucifer. सैतानाचें नांव लुसिफर आसलें. He was very close to God the Father. देव बापाक तो भोव लागीं आसलो. He was an angel of great beauty and intelligence. आनी तो भोव सुंदर सोबीत आसलो आनी चड ताका मोत आनी गिन्यान आसलें. Now that intelligence has turned to deceit and cunning. आतां ताजें शाणेपण बदलून ताका तो फटयता आनी लोकांक तो सार घुस्पायता. And Satan does not attack your strengths. आनी सैतान असली ताची सगळी वावर आनी कामां. But Satan attacks your weaknesses. सैतान तुजे अस्कोतायेचेर झुजता. Satan will use your weaknesses to tempt you. सैतान तुजी अस्कोताय वापरून तुका ताळणेन घालतलो. Satan will use your weaknesses to cause you to sin. सैतान तुजी अस्कोताय वापरून तुका पातक करूंक लायतलो. So my dear brothers and sisters in Christ, we have to know what the wild beasts that are there within me. आनी म्हज्या बाबडीनो आमी एक कळून घेवची गरज म्हजे भितर कसली रानवट जनावरां आसात काय. Because if we don't know these wild beasts, then Satan has a control over me. आनी जेन्ना हांव वळखना हे रानवट जनावरांक सैतानाक म्हजेर राज चलोवंक मेळटा. Now that's why Lent is a time of introspection. ताका लागून प्राचीत काळ एक नियाळ करपाचो वेळ. Discovering my weak areas. म्हजे उस्कोत भाग हांवें सोदून काडूंक. Looking within myself. म्हजेच भितर नियाळ करूंक. Not looking at others. न दुसऱ्यांचेर नदर घालूंक न्हय.
not trying to correct others, दुसऱ्यांक मार्गदर्शन दिवंक न्हय, but correcting myself. मुखांच मार्गदर्शन दिवंक. Because, my dear brothers and sisters in Christ, when we know our weaknesses, then we become strong. आणि जेन्ना मोगाच्या बाबडीन आमची अस्कोताय आमी ओळखून घेता तेन्ना आमी गोठायेन पडता. And we can then do what Jesus did. आणि मागीर आमी करूंक जाता जें कितें जेजून केलें. Mark will include the temptations by Jesus. आणि मार्को जेजूच्या ताळण्या विशीं ताळण्याचेर ते सोपयता अशें सांगून By telling us the angels ministered to him. आमकां सांगता की आंज बोडवे ताची सेवा चाकरी कोत्ताले म्हणून. So therefore, my dear brothers and sisters in Christ, ताका लागून मोगाच्या बाबडीनो सुम्या जेजू क्रिस्तांत it's very important we have a relationship with angels. आमकां भोव म्हत्वाचें एक संबंद आंज बोडवे येताय. Angels are a dogma. आंज बोडवे आमकां दिल्ली शिकवण. A dogma means we, as Catholics, we have to believe in angels. आणि ही शिकवण डॉगमा म्हणिल्ली शिकवण म्हणजे आमी कातोलीक म्हणटोच आमी हें स्वत मानूंकूच जाय. A dogma is not just a theology. डॉगमा ही शिकवण हे फकत एक देवशास्त्र न्हय. But a dogma needs me to lead to a relationship with the angels. आणि हे डॉगमा असले शिकवण म्हणटोच आमकां एक संबंद आमी घडोवंक जाय आंज पडवे येताय. Just as we have 4 dogmas of the Blessed Virgin Mary. जशें आंकवार मरे विशीं हे 4 आलोवंक जायना तसल्यो शिकवण्यो आसात. And these 4 dogmas of the Blessed Virgin Mary lead me to a deeper relationship to know Mother Mary. आणि हे 4 शिकवणे वरवीं आमकां एक खोल उदीक एक शिकवण आमकां मेळटा आंकवार मरे विशीं संबंद जोडूंक. So Scripture tells us very clearly, angels are there to help us along with the Blessed Virgin Mary. आणि आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता की आंज पडवे आसात आमकां आदार दिवंक आंकवार मरी बरोबर. In the Gospel of Mark, Mark chapter 1 verses 21 to 28. Mark 1, 21 to 28. Mark 1, 21 to 28. मार्कोचे शुभवर्तमान पयलो 22 21 tan 28 वोळ आमकां अशें मेळटा. Mark tells us मार्को आमकां सांगता that after Jesus chose his first 4 apostles, जेजून पयले 4 शीस नेमले उपरांत Jesus comes into Capernaum. जेजू कापेर्नावाक आयलो. Verse 21, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and taught. आणि त्याच वेळार तो तांच्या देवस्थानान भितर सरलो आनी ताणें शिकवण दिली. Remember what I told you at the beginning. The ministry of Jesus is threefold: healing, deliverance and preaching. आणि तुमकां सांगलेले 3 भाग असले जेजूच्या वावराक पिकोवणी, सुटका आणि शिकवण. So Mark chapter 1 verse 21 tells us that Jesus entered the synagogue and began to teach or preach. आणि जेजू कापेर्नावाच्या देवस्थानान भितर सरलो आणि देवाचे उतर शिकवूंक लागलो. And verse 22 tells us the people who heard him were astonished at his teaching, for he taught as one who had authority and not as the scribes. आणि तांचे शिकवणे विशीं लोक ओजाप जातालो कित्याक धर्मशास्त्रीय भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेले परी तो तांकां शिकयतालो. And verse 23 tells us, तेच बोल आमकां सांगता immediately there was a synagogue a man with an unclean spirit. त्याच वेळार मेळो बातम बसलो एक मनीस तांच्या देवस्थानान आसलो. This is the first incident that is recorded in Mark. आणि पयली घडणी असली आमकां मार्कोच्या शुभवर्तमानान मेळटा. And the first incident recorded in Mark tells us Jesus' first conflict, first mission was against evil spirits. आणि मार्कोच्या शुभवर्तमानान आमकां मेळटा की जेजूचो पयले झूज पयले एक भाशेन वावर सोयताना मेळे आत्म्याची राड. And Mark will tell us there was a man in the synagogue with an evil spirit. आणि आमकां मार्को सांगता की देवस्थानान भितर एक मनीस आसलो मेळो आत्मा बसलेलो. This man was coming to the synagogue every Sabbath. दर एका सोणवाराक हो मनीस देवस्थानान येतालो. Like how we Catholics come to church every Sunday. जशे आमी कातोलीक फिरगोरजेन वेता दर आयताराक. He was coming to the synagogue every Sabbath. दर सोणवाराक तो येतालो ह्या देवस्थानांत. He had an evil spirit in him. ताच्या भितर मेळो आत्मा आसलो. And what happened? कितें घडलें काय? On seeing Jesus' presence and on hearing his teaching, what happens? The evil spirit that is hidden in him is revealed.
आणि जेन्ना जेजूची आसणे ताणें अनुभवले आणि जेजूची शिकवण ताणें आयकले ताचे भितर रिगलोलो मेळो आत्मो ताची आमकां वळख मेळटा. All this time the evil spirit is hidden in the man. आणि हांगा असले जेन्ना मेळो आत्मो लिपून बसून आसा हे मनशा मदीं. He's coming to the synagogue every Sabbath like a good Jew. आणि येता तो दर एक सोणवाराक ह्या देवस्थानांत. But within him is an evil spirit. आणि मेळो आत्मो आमकां दिसता काय. And my dear brothers and sisters in Christ, Scripture is alive. आणि मोगाच्या बाबडीनो देवाचो तो जिवाळ आणि जिवी. What Scripture is telling us very clearly, the evil spirit can be hidden within you. आणि देवाचो तो आमकां सांगता की मेळो आत्मो आमच्या भितर लिपून रावंक शकता. But in the presence of Jesus, पूण जेजूच्या हाजीरपणान the evil spirit has to reveal himself. आणि मेळो आत्म्याक दाखोवण करूंक पडटा. The evil spirit cannot hide. मेळो आत्म्याक लिपून रावंक जायना. The evil spirit manifests itself. आणि मेळो आत्मो आपणाकूच दाखयता. Evil manifests itself in the presence of good. आणि वाईट आपणाकूच दाखयता बऱ्याच्या हाजीरपणान. Many times in our healing and deliverance retreats, जायते पावटी फादरीच्या पिकोवणेच्या आणि सुटकेच्या रितीरांनी at the time of the exposition of the Blessed Sacrament, साथी साक्रामेंटच्या मेंता मुखार मागण्या वेळार, the prayer of deliverance, सुटकेच्या मागण्या वेळार people who have evil spirits cannot stand in the hall. जे कोणाक मेळो आत्मे आसा तांच्यान हॉलान रावंक जायना. The evil in them manifests itself. आणि मेळो आत्मो आपणाकूच एके भाशेन दाखयता. They start screaming and shouting. आणि आड्डूक लागता. There was an incident once when a father came to me and told me, Father, priest told me, the father of the boy told me, Father, my son is possessed. आणि एक पावटी एक दादलो येवन फादरीक सांगू लागलो म्हजो पूत ताचेर सुयतान रिगला. So I invited the father and the son to come for the retreat. आणि बापायक आणि पुताक आपयलो हे रितीरान वांटो घेवंक. In the evening of the first day, at the time before the Blessed Sacrament, आणि सांच्या वेळार पयल्या दिसाक साती साक्रामेंता मुखार the prayer of deliverance was made. सुटकेचे मागणे फादरीन केले. Jesus was exposed in the Blessed Sacrament. जेजू ताचे रूप उंड्याच्या रूपान हाजीर असलो आल्ताराचेर. And before the boy could manifest, the father, the daddy manifested. आणि बापूय पूत ताका कितें जावचे आदींच बापूय ताचे भितर आसलेलो मेळो आत्मो भायर सरोंक The लागलो. evil spirit was in the family, in the daddy, and in the son. आणि मेळो आत्मो आसलो रिगलोलो बापाय मदें ते कुटुंबान आसलो बापायंत आणि त्याच भाशेन पुतांत. Normally, I always go and pray over the person whenever there's a manifestation. आणि मागणे करूंक वेता जेन्ना असले जेन्ना दाखोड जाता मेळो आत्म्याचे आसणे. But that day, the Lord told me, don't go and pray over the boy or his father. पूण त्या दिसाक सुमयान फादरीक म्हळें तूं वचून मागणे करूं नाकाय बापायचेर व पुताचेर. So I listened to the word of knowledge. आणि हे आयकून I listened to the word of knowledge and I didn't go and pray over the father, the daddy and his boy. आणि हे देवाचे हे उतवर आयकून देवाचो ताळो आयकून फादरीन म्हळें फादर वचोंक ना मागणे करूंक ह्या बापायचेर त्याच भाशेन पुताचेर. And there was a great manifestation. They were abusing, calling on the names of different gods. आणि ते आड्डोताले दुसऱ्या कुड्ड्या देवाची नांवां घेवन ते व्हडल्यान आड्डोताले. Kicking chairs आणि कोदलींक फोट मारताले and creating a rumpus. आणि जाय तो उत्सांबूळ करी. Lord says, don't do anything. पूण सुमेर म्हळें कांयच करी नाकाय. We ended that session that night. आणि ते राती ते सेशन सोंपयलें. Next day we had confessions. दुसऱ्या दिसा कुमसार आसलें. Both the father, other outside priests also come to help me in the confessions for the retreat. आणि रितीराक दुसरे पाद्री येतात फादरीक आदार दिवंक. But it so happened both the daddy and his son both came to me for confessions. पाय तसो पूत फादरशी आले कुमसाराक. Both made excellent confessions. दोगांनी बरें सारकें कुमसार केलें. Poured out their heart about their life, what they had done. ताणें कितें कितें केल्लें तें सगळें तांचें काळ जाल्लें तांणी उतोयलें. Second night again we had Eucharistic adoration. दुसऱ्या राती परत सांतिस्मा मुखार मागणें आसलें. And to my utter amazement, आनी फादर तोठाकलो. daddy and son were prostrate before the Blessed Sacrament worshipping. Give the Lord a mighty round of applause. आनी बापूय आनी पूत आड पडोन जेजूक
पोसताले. What brought about deliverance? ही बदलणी कशी आयली काय? The sacrament of reconciliation or the sacrament of confession. संधानाचे साक्रामेंट, कुमसाराचो साक्रामेंट हाची वरवीं. Many times we do not realize the power of the sacrament of confession. जायते फावटी आमी नकळत पदवी ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंटाची. Many times people come and say, Father, perform an exorcism on me. जायते जाण येवन फादरीक सांगतात, फादर मुजेर सुटकेचे मागणे कर, Or remove this evil spirit from me. मुजे भितरले मेळो आत्मा भायर काड. The sacrament of reconciliation is more powerful than an exorcism or a deliverance. पूण कुमसाराचो साक्रामेंट, संधानाचे साक्रामेंट उदीक पदवीदार ह्या सुटकेच्या मागण्याच्याकूय. Are you understanding what I'm saying? समजल्यात मू फादरीन कितें म्हणला ते? The sacrament of reconciliation is more powerful than an exorcism or a deliverance. आणि साक्रामेंट कुमसाराचे उदीक पदवीदार हे सुटकेचे ओ देंवचार भायर घालपाच्या मागण्याच्याकूय. Why am I saying this, anybody? कित्याक आमी अशें म्हणटा? Because confession is a sacrament. कित्याक कुमसार जावन आसा एक साक्रामेंट. Exorcism and deliverance is a sacramental. सुटकेचे मागणे, सैतानाक भायर घालपाचे मागणे एक साक्रामेंटल, म्हणजे जशें आमी पवित्र उदक वापरता ते भाशेन. A sacramental is something which is blessed, which is created by God and blessed and given to you to use to protect you from evil. आणि हे साक्रामेंटल जावन आसा एक वस्त जे देवान रोचला आनी ताजेर आशीर्वाद घाला आनी आमचे राखोणी खातीर आमकां देवान तें दिलां. But a sacrament is the true presence of Jesus in the sacrament. पूण साक्रामेंटा वरवीं जेजूचे खरें आसणे आनी हाजीरपण हाजीर जाता. Whether it's in the Eucharist, whether it's in the confessional, whether it's in the baptism, whether it's in holy orders, Jesus is present in the sacrament. जावं मिसाच्या बेठेन, जावं कुमसाराच्या साक्रामेंतान, जावं पवित्र माकणेन, ओ जावं कसलेय साक्रामेंतान जेजूचे हाजीरपण आमकां मेळटा. And evil spirits know the real presence of Jesus in the sacrament. मेळे आत्म्यांक ही ओळख आहा की जेजूचे खरें आसणे ह्या साक्रामेंतांत. Many times in the confession we look to see who the priest is. जायते फावटी कुमसारान आमी पळयता पाद्री कोण हा बसलेलो, We hope the priest is deaf, आनी आमी चिंता पाद्री बेरो आसल्यार अदीक बरें. but we do not realize Jesus is there. पूण आमी जायते फावटी नकळत की जेजू हाजीर आसा म्हणून. And Jesus is waiting with a merciful heart to forgive all our sins. आनी जेजू रावला थंयसर आमची सगळी खासकी पातकां भुगसूंक. So my dear brothers and sisters in Christ, remember one thing. When you go for the confession, when you go for the sacrament of reconciliation, you're going on your own free will. आनी उगडासोर मोगाच्या बाबडीनो जेन्ना तूं वेताय कुमसाराचे साक्रामेंट घेवंक, तूं आपकुशीन वेताय, आपल्याच वस्तूंक तूं वेताय. When on your own free will, you are expressing remorse, repentance and regret for your sins. आनी आपकुशीन आपल्याच वस्तूंक तूं सांगताय, हांवें केल्ले पातका खातीर म्हाका भोगोस म्हणून. Nobody forces you to go for sacrament at the point of a gun. आनी कोणूच साक्रामेंताक वचोंक शकनात, कोणे पिस्तोल दाखोवन तुका वच म्हणून दाखयल्यार. In an exorcism, exactly the opposite happens. पूण जेन्ना सुटकेच्या मागण्यार उलटें जाता. In an exorcism or deliverance, the priest is the one who is casting out the evil spirits. पूण सुटकेच्या मागण्यान यात्नीक जावन आसा जो मेळे आत्म्यांक भायर घालता. Of course, in the name of Jesus. जेजूच्या नांवान. Be careful, because there are many people who are casting out evil spirits on their own strength, not in the name of Jesus. Be careful of that. चुत्रायन रावा, चौकशी करा, गुडासो जायते जाण मेळे आत्म्यांक भायर घालूंक सोदतात आपणाच वस्तूंगी, आपलेच पदवीन. Just yesterday in the Gospel of Luke, आनी आमी लुकाच्या शुभोधनान पळयता, Jesus accuses those who are confronting him when he's confronting evil spirits. आनी जे कोण जेजूची राड उलयतात, जेन्ना जेजू मेळे आत्म्याची राड झुजता तेन्ना He asks his critics, who do you, your people, by whose name do they cast out evil spirits? आनी तो विचारता, कोणाच्या नांवान तुमचे मनीस देंवचाराक भायर घालतात काय? And Jesus goes on to say, if I cast out evil spirits, then know that the kingdom of God is upon you. आनी जेजू म्हणटा, जोर मेळे आत्म्यांक भायर घालता, उगडासोर देवाचो हात, देवाचें बोट तुमचे मदें आसा. So the Catholic Church appoints priest for this ministry. कातोल फिरगोर्स थोडे पाद्रीक नेमता असल्या वावराक. And you need to go to the priest,
because the priest is the one who's been given this authority. आणि पाद्रीश वचूंक जाय कित्याक ह्या याज्ञिकाक खेरीत अधिकार दिल्लो आसा. Verse Mark chapter 1 verse 22. Mark chapter 1 verse 22. मार्कोचे शुभवर्तमान पयलो अविस्वर 22वी बोल. We'll speak about authority. आमी अधिकारा विशीं आमी उलयतले हांव. And Jesus had authority in his teaching and preaching. आनी जेजूक अधिकार आसलो आपल्या शिकवणेन आनी आपल्या पुरगोटणेन. And verse 24 tells us, Mark 1:24 tells us, आनी मार्कोचे शुभवर्तमान पयलो अविस्वर 24वी बोल आमकां सांगता. in the presence of Jesus, the evil spirits exposes himself and is exposed and says, what have you to do with Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. आनी जेजूच्या हाजीरपणान मेळ्यावतम्याक रावंक शकना. तो आपणाकूच उक्तो करता आनी तो म्हणटा तूं कित्याक आयलाय नासरेतकार जेजू, तूं आमचो नाश करूंक आयलाय कितें? हांव जाणा तूं कोण तो, तूं देवाचो पवित्र भोक्त. The evil spirits, my dear brothers and sisters in Christ, know that Jesus is present in the sacraments. The Holy One of God is present in the sacraments. आनी मेळ्यावतम्याक खबर आहा मोगाच्या बाबडीनो, जेजू खुद हाजीर आसा म्हणून, जेजूची हाजीरपण आसा म्हणून दवर एका साक्रामेंतान. I just concluded a retreat last month. फाटल्या म्हयन्यान फादरीन एक रेतीर सोंपयलो. And at the end of the first day, पयल्या दिसाक सोंपताले तेन्ना there was one person who was afflicted with an evil spirit. कोणा एकल्याक आसले मेळ्यावतम्याचे भार ताचेर आयिल्लो. He sat through all the talks. तो शिकवणेक बसलो. But in the evening, सांचे पर्यंत before the Blessed Sacrament, सातवी साक्रामेंता मुखार he could not stand. पूण ताच्यान उबें रावंक He could जायनासलें. not stay. ते बसूंक जायनासलें. He ran away. तो पळोवन गेलो. It's not him, but the evil in him drove him away from the presence of Jesus. आनी तो न्हूय पूण ताचे भितर आसलेले जे वायट मेळोवतमो ताका धांवडायता जेजूच्या हाजीरपणा थावन पयस. And that's the power of Jesus in the Blessed Sacrament. That's the power of Jesus in the sacraments. आनी हे जावन आसा जेजूची पोतवी साक्रामेंतान, ही जावन आसा जेजूची पोतवी आनी हाजीरपण ताच्या खिरीत साक्रामेंतान. Mark chapter 5 मार्कोचें शुभवर्तमान 5वा अविस्वर will tell us a long description. Mark chapter 5 verses 1 to 20. Mark chapter 5 verses 1 to 20. मार्कोचें शुभवर्तमान 5वा अविस्वर पयली वळतान 20वी वळपर्यंत एक लांब विवरण आमकां मेळटलें. Will tell us about how Jesus performs an exorcism. आमकां मेळटा थंयसर कशें जेजू सोयतान बसलेल्या मनशाक तो सुटका दिता. Who had a legion of evil spirits within him. ताचे भितर एक आख्खे एक जोमो आसलो सोयतानाचो. What is a legion? आनी Legion. जोमो म्हळ्यार कितें? A legion is a Roman battalion of soldiers. आनी हे जोमो जावन आसलो एक जोमो रोमी जे सैनीक आसले तांचो जोमो. It's a great number of soldiers. जायते जाण सैनीक. It is a strong army of soldiers. एक व्हड झूज करपाची एक झुजाऱ्यांचो जोमो. And we see what Jesus does. आनी जेजू कितें करता तें आमी पळयता हांव. Jesus crosses the sea and goes to the other side. जेजू दर्या पुल तोडी वेता. He leaves Jewish territory and goes to Gentile territory. आनी जुदेवांचो देश सोडून अणभवार्थांच्या देशांत तो वेता. Why? Because of one man. कित्याक लागून एका मनशा खातीर. Because this one man has been tormented with a legion of evil spirits. कित्याक एका मनशाक सोतायताले याको जोमो सोयतानाचो. And Jesus does not look at the man. Is he a Jew? Is he a believer? Is he a Christian? Is he a non-Catholic? Jesus looks at the person. जेजू पळयना ओ क्रिस्तांव काय, ओ जुदेव काय, अणभवार्थी काय, कस जेजू त्या मनशाक पळयता. And as the first letter of John tells us, आनी जुवांवचे पयली चीट आमकां सांगता ते परी. Jesus has come to destroy the works of the devil. जेजू आयला सोयतानाचे कामाक नश्ट करूंक. Whoever the devil is afflicted, कोणाकूय देवचार सोतायता जाल्यार, Catholic, non-Catholic, Christian, non-Christian, whoever it is, atheist, Jesus has come to free you from the powers of the evil one. आनी जोर तूं कातोलीक जावं ओ कातोलीक न्हूय जावं, क्रिस्ती जावं ओ क्रिस्ती जावं, जेजू आयला तुका सोयतानाच्या उद्रुश्टांतले सोडूंक. Because Jesus knows that darkness
and what it's like to be under the yoke of Satan. कित्याक जेजू जाणा सोयीतनाच्या जुंवाखाल रावप तो काळूक जेजू वळखता. Mark chapter 5 verse 3 tells us this man lived among the tombs. आणि मार्कुचे शुभवर्तमान 5:33 वोळ आमकां सांगता हो मनीस फोंडांनी रावतालो. Tombs, that means he lived in the graveyard. म्हणजे तो शिमतोरीन फोंडांनी तो He lived रावतालो. among the dead. मेलेल्या मध्ये तो रावतालो. That was his broken spirit. ताचे तुटलेलो आत्मो असलो. And Mark chapter 5 tells us night and day among the tombs and on the mountains he was always crying out and bruising himself with stones. आणि दीस आणि रात तो हुयेली बोबो मारून आपणाकूच फातरांनी तो घावे घालतालो म्हणटा मारकू. Whole night. आखी रात Whole night, can you imagine? The man could not sleep. जेम दाका नासली रात भर तो आपणाकूच सोतायतालो. And many times I get many youngsters who cannot sleep in the night, afflicted by evil spirits because they've gone onto wrong sites, they've gone onto sites which are demonic, and they've sold their souls to Satan. आणि जायते पावडी रातचे वेळार थोडे तरणाट्यांक फादरीक भेटूंक येतात तांकां झेम पडना कित्याक ते वायट सायटांचेर इंटरनेटाचेर घेतल्यात आनी आपलो आत्मो तांणी विकतो कसो दिला मेळे ओतम्यांक. If you're close to God, God will give you a good night's sleep. आणि जर तूं देवाक लागीं आसा जाल्यार तुका बरी झेम पडटली. Otherwise the devil will always be afflicting your sleep. नाजाल्यार देवचार सदांच तुजे झेमीक तो त्रास करतलो. That's why it's so important night prayer. भू म्हत्वाचे रातचे मागणे. Scott Peck, स्कॉट पेक म्हणलो a famous American psychologist. एक अमेरिकेचो सायकोलॉजिस्ट जाणार तो. He realized that there is something that is known as demonic possession. ताका कडून आयले की सुयतानाचो बार सुयतानाचे गिरासप म्हणून अशें कितें आसा म्हणून. He realized that there are some patients who are psychologically disturbed, ताका कडून आयले की थोडे जाण आसात तांकां मनान तांची अडचण आसा. but he realized there are some patients who are also afflicted by the evil one. ताका कडून आयले की असले थोडे आसात मरीज जांकां सुयतानाचो त्रास ती अनुभवतात. And in his book, Glimpses of the Devil, आनी ताणें पुस्तक बरयलां सुयतानाचे एक नदर. this is an American psychologist. अमेरिकेचो सायकोलॉजिस्ट तो. In his book, he describes demonic activity. आनी तो दाखोळ तो बरयता थंयसर सुयतानाचो वावर. And he describes one case आनी एक केस तो सांगता of a young girl. एक तरणाटी चेडू He and his team were praying over this girl with a priest. आनी एका याज्ञिका बरोबर ते मागणे करी या तरणाटे चेडवा पासत. He was a layperson, but he would help this priest in exorcisms. आनी ओ लौकिक पूण तो आधार दितालो एका याज्ञिकाक असल्या भुरग्या पासत मनशा पासत मागणे करूंक. They were performing the exorcisms, but nothing was happening. आनी ते मागणे करी पूण कांयच घडों नासलें. The devil was not leaving the girl. सुयतान या चेडवांतलो भायर सरो नासलो. So they stopped for night prayer. रातच्या वेळार मागणे करूंक ताणें ते थांबले. Night prayer is in the breviary. Father will maybe explain to you. It's something we priests do. We do the breviary, which is the prayer of the church. We have morning prayer, we have night prayer, we have evening prayer, we have night prayer. आनी फादर आमकां सांगतलो की ताच्या पुस्तकान ब्रिव्हरी म्हणटा ते मागण्याच्या पुस्तकान सकाळचे मागणे आसा सांजचे मागणे आसा आनी तेच भाशेन रातचे मागणे आसा. It's the prayer of the church. आनी ही जावन आसा फिरगुर्जेचे मागणे. Priests all over the world are praying this prayer. आनी सगळे याज्ञिक आख्या संवसारांत हे मागणे करतात. Father will be saying this prayer here in Goa. I'll be saying the same prayer, night prayer in Mumbai. आनी फादर ते मागणे करतलो हांगासर गोंया तेच भाशेन फादर आपले मागणे करतलो तेच मुंबय शारांत. So when we pray night prayer, we are joining with the prayer of the church. All the priests all over the world are praying that prayer. आनी जेन्ना रातचे मागणे आमी करता सगळे आमी पुयण करता पवित्र सभे बरोबर कित्याक पाद्री सगळ्या संवसाराक हेच मागणे करतात. So when Scott Peck started night prayer with that priest and the team together, they finished it. And as soon as they finished it, they went back to praying over the girl, and within 10 minutes time, the girl was delivered. Give the Lord a mighty round of applause. आनी The जेन्ना prayer of the church. आनी जेन्ना स्कॉट पेक फादरी बरोबर मागणे केले रातचे मागणे आनी उपरांत ते मागणे करून गेले हे भुरग्याचेर 10 मिनटां भितर सैतान भायर सरलो. And my dear brothers and sisters in Christ, the good news is now lay people also are being encouraged to pray the breviary.
आणि खुशालकायची वस्त म्हळ्यार हे ब्रिव्हरी हे मागणे लौकिकूय मागणे करूंक तांकांय पवित्र सभा उस्कायता. So we see, you can read this Mark chapter 5 verses 1 to 20, which tells us about the situation, the demonic. He would hurt himself with stones. He would go around crying all night because he was in torment. आणि मार्कचे शुभोधन आमकां सांगता की हो मनीस आपणाकूच दुखयतालो आपणाकूच आनी हुवेली बोबो मारून रातभर तो भोंवतालो कित्याक ताका झोयतान सोतायतालो. So we have to be very careful not to fall into the hands of the evil one. आनी आमी बहुत चतुर रावचें सोयतनाच्या हातान पडोना जावंक. Many times when our prayers are not answered, we go to the occult, we go to black magic, we go to babas to get our prayers answered. जायते बावडी जेन्ना आमच्या मागण्याक जबाब मेळना आमी वेताव गाडयाशी आमी वेताव काळे दुसऱ्याशी हेर बाबाशी आमी वेताव आमची मागण्याक जबाब मेळूंक. Going to astrologers and going to fortune tellers also is opening the door to the evil one. आनी जेन्ना आमचे फुडार पारकूंक आमी वेताव जेन्ना दुसऱ्या कुड्ड्या असले देवाशी आमी वेताव आमचेच एके भाशेन उक्ती आमी करताव सोयतनाच्या त्रासाक. That's why the gospel of today is very important. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Only love God the Father and the Holy Trinity. आणि ताका लागून आयचो शिवपर्तमान भोव म्हत्वाचो सगळे तुज्या काळजान सगळे तुज्या मनान सगळे तुज्या शक्तीन सगळे तुज्या जिणेन तूं एकल्याच देवाचो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ताचो मोग करचो. My dear brothers and sisters in Christ, our Lord Jesus Christ has given us help against this fight against the evil one. आणि मोगाच्या बाबडीनो आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तान आदार आमकां दिला या वायट वेळाचेर झुजूंक. When Jesus was on the cross, जेन्ना जेजू कुर्सार उमखोळटालो when Jesus was on the cross, he turned to the beloved disciple and said, "Behold your mother." आणि जेन्ना जेजू कुर्सार उमखोळटालो मोगाच्या शिसाची वळून ताणें म्हळें हो पळय ती पळय तुजी आवय. And as I was praying over there, I saw the statue of the Blessed Virgin Mary. आणि मागणे चलता आसतना आंकवार मारीची इमाज फादरीन पळयली. Look at it closely. आणि ताणें बारीकायेन नदर मारली. Our Lady's foot is on the head of the serpent. आंकवार मारीचो पांय सोयतानाच्या मस्तकार आसा. So in our fight against evil, it is Our Lady who protects us against the evil one. आणि आमच्या झुजान वायट वेळेची राड आंकवार मारी आमकां राखता या झुजांत. A woman came to me possessed. She was brought by 2 daughters. आणि एक उस्तुरी फादरेशी आयली तिका सोयतानान गिरासलेली तिचे 2 धुव तिका घेवन आयली. I was praying over her, nothing was happening. आणि फादर तिचेर मागणी करी कांयच जायनासलें. Then I got the word of knowledge, tell the 2 daughters to start praying the rosary. तेन्ना फादरीक देवाचे उतर ताचे देवाचो थाळो आयलो ते दोनूय धुवेक सांग तेरसाचे मागणी कर. I looked at the daughters, they were very young, 16, 17. आणि फादरीन तांचेर नदर मारली ती सारकी तरणाटी 16-17 वर्साची. My human judgment sometimes is erroneous. I looked at them and I said, no way will these girls have a rosary on them. आणि फादरीच्या मनशाचे नीत करून अशें चिंतलें की ही चेडवां तरणाटी तांचे लागीं कोण तासचेच ना. But since I got the word of knowledge, I gave it to them and I said, the Lord is telling you to start praying the rosary. आणि फादरीको ताळो आयलो देखून फादरीन तांकां सांगलें तुम्ही तेरसाचे मागणी करात. To my amazement, they opened their purses and both took out rosaries. आणि ताणे आपली पर्स उक्ती करून दोगांयचे लागीं कोंत आसलें. And they started praying the rosary. आणि दोगांनी व्हडल्यान तेरसाचे मागणे केले. I went back to praying over the mother. परत आवयचेर मागणी करूंक फादरीन सुरू केलें. And by the time those daughters had reached the 3rd mystery, आणि तिसरी कोण जेन्ना आमी पावली तेन्ना deliverance had taken place. सुटका घडली. Give the Lord a mighty round of applause. व्हडल्यान थाळ्यांची भेटी. 2 young girls 2 तरणाटी चेडवां helping out a priest with the rosary. आदार दिताली एका याज्ञिकाक तेरसाचे मागणे वरवीं. My dear brothers and sisters in Christ, I can give you so many examples of the power of the rosary. आणि तेरसाचे मागण्याची कितलीशी अनुभव तुमकां सांगू शकता ते ताची पृथ्वी कशी.
Because Our Lady has been given a task to protect us against the evil one. कित्याक आंकवार मरयेक हें कार्य दिल्लें आसा आमकां राखूंक वायट तोवेच्या हातांतली. And the rosary is a weapon आनी हे आमचे जे कोंत जे दिल्लें आसा जावन आसा एक हत्यार. that has won wars for the Catholic Church. आनी जायतीं झुजां कातोलीक सुबे खातीर ते जिखून It पावला. has protected the Vatican from disasters. आनी व्हॅटिकनाक जायते उद्रुश्टांतलें वाटायलां. And popes down the ages have had great devotion to the rosary. आनी जे पाप साहेब काळा काळी तांकां जायतो देवोत्सव आसले ह्या तेरसाचेर. And the devil doesn't want you to pray the rosary. सोयतालाक नाका तुमी तेरस केल्ले. The devil is putting in the hearts of youngsters and children a disgust for the rosary. आनी सोयतान दुबाव घालता आनी एके भाशेन द्वेष घालता तरणाट्याच्या काळजांनी मनांत तेरसाची राड. The devil is putting in the hearts of families revulsion for the rosary. आनी ताका लागून ती कुटुंबांनी पासून हे तेरसाचे मागण्याचेर आड तो The devil उलयता. is putting in the hearts of people, oh, what a repetitive prayer, it makes no sense, so boring. आनी जाय जाण म्हणटात ते मागणे ते पोत्तून पोत्तून तेच उद्गारतात कितले सारखे वाज हाडटा. But the rosary is our weapon against Satan. पूण हे कोण जावन आसा आमचे हत्यार सोयतनाची राड. The Protestants will ask you, where in the Bible is the rosary? आनी जे प्रोटेस्टंट आसतले आमकां विचारतले तुमकां हे तेरसाचे मागणे देवाच्या उतरान खंय मेळटा. The rosary is the Bible. तेरसाचे मागणे जावन आसा देवाचे उतर. Because the rosary reflects on the life of Jesus. कित्याक तेरसाचे मागणे जेजूच्या जिविताचेर नियाळ करता. And every time we're praying the rosary, reflecting on a life, certain incident in the life of Jesus with Mother Mary. आनी जेन्ना आमी तेरसाचे मागणे करता जेजूच्या जिवितांतले गुडिताचेर आमी नियाळ करता आंकवार मरयेचें सांगता. And if we have a devotion to the Blessed Virgin Mary, Our Lady comes and prays along with us, not alone, but as Queen of Heaven with all the angels and saints. Remember, Jesus in his temptations, the angels ministered to him. आनी जेन्ना आमकां देवोत्सव आसा आंकवार मरये लागीं आमी एकली मागणी करिना आमच्या बरोबर आंकवार मरये येता आनी ती एकली येना पूण येता सगळ्या सांता भोगता आनी आंजवळ बडया सांगता. Our Lady is the Queen of Heaven. आंकवार मरया राणी जावन आसा स्वर्गाची. Queen of all the angels, Queen of all the saints. सगळे आंज बडवाची सगळी भोगतांची ती जावन आसा राणी. And when you're praying the rosary, Our Lady comes with that army of saints and angels to pray along with you. आनी जेन्ना तूं तेरसाची मागणी करताय ते व्हडली झूज आंज बडवी आनी भोगतांची झूज घेवन ती येता जोमो घेवन ती येता आमच्या बरोबर मागणी करूंक. And Our Lady appeared to Saint Bernadette in Lourdes. जेन्ना आंकवार मरया दिश्टी पडली बागेवन बेर्नादेताक लुर्डसान. Saint Bernadette was so overwhelmed by the beautiful sight of Our Lady. आनी ती सारकी उत्सांबूड जाली आंकवार मरयेचे सोबीत रुपण्या वरवीं. She didn't know what to do. ती नोकळो आसली कितें करचें. So Saint Bernadette took out her rosary and started praying the rosary. आनी तेन्ना बागेवन बेर्नादेतीन आपले कोंत भायर काडले आनी ती मागणी करूंक लागली. Our Lady had a rosary around her arm. आंकवार मरयेक ताचे हातीचेर कोंत आसलें. And when Saint Bernadette started praying the rosary, आनी जेन्ना बागेवन बेर्नादेतीन तेरसाचे मागणे सुरू केले Our Lady took out the rosary and started counting the beads along with Saint Bernadette. आनी तेन्ना बेर्नादेत बरोबर ती मेजूंक लागली कोंत म्हणटना. So when we are praying the rosary and we are asking Our Lady, Holy Mary, Mother of God, pray for us. Our Lady is praying for us as she demonstrated at Lourdes. She is praying along with us, but not just alone, along with all the angels and saints. आनी जेन्ना जशें आमी म्हणटा नमान मरे आमचे खातीर माग तेन्ना ती आमचे खातीर विनोदी करीत आसा जशें लुर्ड्साच्या गांवांत ती मागताली बागेवन बेर्नादेती बरोबर. So my dear brothers and sisters in Christ, म्हज्या भाव भयणीनो सोम्या जेजू क्रिस्तांत our weapon against Satan is the Eucharist and Mother Mary with the rosary. आनी आमचे हत्यार सोयतानाची राड जावन आसा मिसाची भेट आनी आंकवार मरया तेरसा सांगाती. Pope Saint John Paul II, Saint John Paul II बागयो पाप साहेब जुआंव पावल बागयोन जुआंव पावल दुसरो has written an encyclical ताणी एक दाखलो बरयला on the rosary. तेरसा विशीं.
Saint John Paul II has told us that the most powerful prayer to pray before the Blessed Sacrament is the rosary. आणि ताणे सांगला की साती साक्रामेंता मुखार बहुत विदार मागणे आमी जे म्हणूंक जाता ते जावन आसा तेरसाचे मागणे. And Jesus in the Eucharist and Mother Mary, when we're praying along with Mother Mary, reflecting on the life of Jesus, brings tremendous graces. आणि जेन्ना आमी सांतिस्मा मुखार आमी जेजू मुखार आमी मागणी करता जेजूचे जिविताचे नियाळ करून आंकुआ मारे बरोबर वूड वूड कृपा आमकां फावो जाता. My dear brothers and sisters in Christ, every Lent we have an Lenten outreach. आणि मग बाबडीनो दूर कोरेस्माच्या काळांत कोरेस्माचे एक आउटरीच म्हणगे आमी भायर वेताव. And we come to hear a speaker come and give a talk. आणि आमी सगळीं जाणां हाजीर जाताव कोण तरी येता उलोवप दिवंक भाशण दिवंक. And the talk ends over there with us being passive listeners. आणि आमी हे उलोवप आयकोताव आणि आमी सुसेगाद बसून रावताव. But today let us be active participants. पूण आयज आमी जीवाळ भाग घेवपी जावया. And let us now go into Eucharistic adoration. आता आमी सांतिस्मा मुखार आमी मागणी करतले. We'll have the Blessed Sacrament exposed now. आणि सांती साक्रामेंत आमच्या मुखार जेजू हाजीर जातलो. Believe Jesus is really present there. सोत मना जेजू खऱ्यांनी थंयसर हाजीर आसा म्हणून. Believe one thing, the evil spirits know Jesus is present there, we don't know. आणि आमी नोकळोत पूण मेळ्या वतम्यांक ही जाणवाय आहा की जेजू थंयसर हाजीर आसा म्हणून. We spend little time in worshiping our Lord in the Blessed Sacrament. थोडो वेळ आमी सारुया जेजू बुजूंक सांती साक्रामेंतान. And then we will conclude with one decade of the Rosary. आणि सोंपयतले हांव एक खूण म्हणून तेरसाचें. The Rosary with the Blessed Sacrament brings tremendous graces as you will leave this church and you will take the blessings with you. आणि जेन्ना तेर्स आमी म्हणटले सांती साक्रामेंत मुखार वूड वूड कृपा हाडटली आणि आमी घरा वेता तेन्ना ही कृपा आमी घेवन वेतले. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.